Menta kesngi ke kat praterik ulber arjar arpusan ha kapor shiteng sngi keding galabam do ya laiteli kidukan ha kesnong umlor kabahap patar khma police station Riphoi district. Nakaliang ke HNYF Western Zone ha kejingalam President ba penkrau makri bat tebor thongni usketri rengkat beki dekot marsinyo jingtip kilalet ban saki kete kejingjia. Kumta nakaliang keseng kalabu kejing kerpat ikibor padaipet batru nong mi kemat kejirang constituency ban bo not daka fire station hatan Western Riphoi kenang biki pat ba kibamat kum keni kejingja kin yok kalat jingirap naka fire and emergency service. Tuan nakaliang jangka Hanyotep National Youth Front HNYF Western Zone Riphoi District menda kasi kat Praterik ngiwan hanya ka sinong umlur banwan pej banwan jurip ya kan ya ka jingplu jang kan ya ka yeng hanya ka sinong umlur habang iyo jingtip ya kan ya ka yeng ka jingplu jang kan ya ka yeng berkadukan kalau hadu lai teli kabri tra jang ba lari warjeri kawai kadukan ba ka yeng kabar yang bakal separ mau yang berarti kedukan. Dan nakaliang kajungi ipan pau kajing sosi habile bakane kajingja namar bakane kajingja bunsen kawan ra kajing sosi hangnya po kadong kathanyo sen boy kajungi dang menen kawi kajingja ka sosi kaja po kasunong nong birtem ka ying jong ikong sabinan singkli ka balapulu ha ka por arsteng e janmit menen. Te kum tra nakaliang kajungi ipan pau kajing sokhya kum kaseng kabatray naman ta kabit kabyang jong kadong kathan Western Riphoi hiborok kawai ipan pau kajing sokhya bat ni buru kajing kerpat ba lengba jong kane kalat thai kubor bangi keturu ya lokal MLA jongi bon kran lam syaka sarkar banwan ra ya ka fire brigade hapo kadong kathan Western Riphoi kajongi kumbangi yo ba ya ka police outpost la upgrade syaka police station bat naka administrative unit la upgrade syaka SDO civil te kabasusi kolong ba kilat jingida namta kane ka jingplu ying kajongi hakane kadong kathan kajongi omsyam lala penbiang wat hadu menta mene te kumta nakaliang kajongi ngi kentu lang ba MLA bat ya ka sarkar lang bakane kalat thai kubor makan pha ka kilat jingirap abade bakane ka jingja bat kumjuru bat perstet namarmar ban aino ya ka fire and emergency service hapo kadong kathan Western Riphoi kajongi bat kumjuru ngi kerpat ya kipor badipet kum sya video block development officer jurang CR di block bon pha no ikilat jingirap hakini ki artli ki jaka kata hak sinong dong birthem bar po ka sinong umlur Riphoi district kulishbon kong ni ai kle yapi ki seng di ba la kloi banwan lem kane ga sinong dingi ga kum kane ga jingja ka basusi mo ba kane ga jingja bamta bla ing ga ing ni kadukan te nakalial dingi ki seng nong kumi ni kerpat yang sarkar bahkan ailam atau ka kali penyabding ba nang ba kenja ju mungkin wat la daja taru dada ladon kata kali penyabding ni lak kamsut mai kanta nah kalian sini ni kerpat ban yarap lem kamkloi ya kene kam